abahungu n'abakobwa benshi bafite inyota z'ubusambanyi, abandi inyota z'inzoga. Birantangaza abantu baza mu materaniro bakabyina ibyuya bikamanuka, ariko bava mu materaniro bagatereta bagasambana, abandi bagatera inda, abandi bagatanga amafaranga yo kuzikuramo, abandi bagakora bakanywa inzoga. Perutse kwicara ahantu n'abana banje gutya tuhaye dusangira ifanta, umwe yarafite anniversaire, mbona undi muntu nawe uzusonoriza mu ikanisa rimwe runaka yicaranye n'umwana w'umukobwa, ngo mare mbona tumiye icupa rirerire rya rindi ry'amabinga, ngo mwegere gutya yamara ifundegeza rishira munsi y'ameza, ariko nari nabibonye. Abana kugutabara yewe warucitse intege wiheze, humura humura we, humura uzabaho turi kumwe we, humura we, humura we, humura uzabaho turi kumwe we. Haleluya! Uracari y'Imana ni wowe wenyine tuhaye turamya ko turakuvuga Jehova, tukavuga kwera kwawe no gukomera kwawe. Twavutse dusanga bakuvuga, tumaze kumenya ubwenge dusanga urengeye ko bakuvuga. Ye uri ibyiringiro byacu, uri amahoro yacu, uri umufasha utazubura guseruka mu byago no mu makuba, uvugane natwe. Helandi metere pare sabane gerie de gene galangi la shimaya etreza la etreza sandi merte pare ya zuwa ne sapike lele negari zana tikirte solo adime karia ozana we garo da sire moina nasani de begerie de sambre. aha helali nekina sala kitere de bre Zuwa ni nini? ngerejene kasala Karte ite tike. morte vazima ya kosile Hanuna hashabunga la garia. Nano hata pukeri sanigare de planda la for hato. washizeho iherezo kumazina mabi twitwaga, uduhirindirisha none ubu turabana be. Washizeho iherezo kumazina mabi twitwaga, aduhirindirisha none ubu we turabana be. Ishimegedana yuzuye umutima zahora shima Yesu anguyeho iyo mitwaro we. Ishimwe ngenda we, tuzamura ibiganza twese umunota yuzuye umwe umutima dushima Imana tuzamuye amaboko. zahora Zahora shima shima Yesu iyo mitwaro ishimwe ngendana yuzuye umutima we. zahora shima Yesu anguyeho iyo mitwaro. Dusoma ubutumwa bwiza bwa Yohana twigisha iminota 10, dutanga umwanya ku bwa Revera Michel. Inshuti yanje, Imana iguha umugisha, uri umugabo kabisa, ubarikiwe sana. Imana iheze umugisha umushumba wa hano, duciye bugufi. Imana ibaha umugisha mushumba, batugiriye n'icizere kuwa gatanu tuzoba turi hano mu gicaniro ca Nazarene. Abari hafi muzoze dutarame, abera bose bavuye hirya no hino, Imana ibaha umugisha. Amen. Alexis, Evangeliste Alexis, dufitanye igiterane Bujumbura le premier le 2 le 3 muri Geriso. Abazumva bafite inyota n'abari hari hafi muzoze dutarame. Dusome ijambo ry'Imana na Kanyamba afashe gusoma, zanumva zasoma neza. Ubutumwa bwiza bwa Yohana, mvuga amagambo magufi ariko atanga ubuzima. Igice cya 4:23 cya 4:23 23 ubutumwa bwiza bwa Yohana. some. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, Aha. bw'abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko be nabo ari bo bamusenga. Amen. Turaganira ijambo rivuga ngo gusenga Data mu mwuka no mu kuri. Gusenga Data mu mwuka no mu kuri. Hariho gusenga ariko bitari gusenga mu mwuka no mu kuri. N'abasenga ibigirwamana, n'abasenga izindi imana zitari Imana yaremye ijuru n'isi, nabo bazabyita ngo no gusenga. Ariko iyo gusenga kose abantu bagusenze kutari mu mwuka no mu kuri,
uko gusenga kuba kufite amashaka, kuba gufite ikibazo. Ariko Yesu yabwiye uriya mugore w'umusamariyakazi ngo bahuye ku kidendezi saa sita z'amanywa, ngo aganira nawe. Yesu ngo aramubwira ngo namuhe ku mazi. Uriya musamariya aramubwira ngo, Samariyakazi aramubwira ngo twebwe iwacu turabizi ko muza mutunena ntitwosangira amazi. Ariko Yesu aramubwira ngo wombeza ayo mazi naje no guheza amazi y'ubugingo, kandi ngo ayo mazi yanyoye tuzawongera kugira inyota ukundi. Nimuvuge ngo amen. Uriya mugore aramubwira ngo ushatse kuvuga ko utasogokuruza Yakobo waducukuriye rino riba. Ariko Yesu aramubwira ngo mugore nyizera, haleluya, ngo nunywa amazi nzaguha tuzongera kugira inyota ukundi. Umva mbabwire bene data, abantu bose basogongeye bakanywa bakarya ijambo ry'Imana, bakarirya bakarihaga, nkuko Dawudi yavuze ngo nabiki ijambo ryawe Mana mu mutima wanje, ngo kugira ngo ntazagucumuraho. Abo bose bari ijambo ry'Imana, batuye muri iyi si, ariko ntibaza bakora ibyaha kandi babana n'abazababikora, kubera ko banyoye amazi Yesu yabahaye. Haleluya. Abahungu n'abakobwa benshi bafite inyota z'ubusambanyi, abandi inyota z'inzoga. Birantangaza abantu baza mu materaniro bakabyina ibyuya bikamanuka, ariko bava mu materaniro bagatereta bagasambana, abandi bagaterinda, abandi bagatanga amafaranga yo kuzikuramo, abandi bagakora bakanywa inzoga. Perutse kwicara ahantu n'abana banje gutya tuhaye dusangira ifanta, umwe yarafite anniversaire, mbona undi muntu nawe uzusonoreza mu ikanisa rimwe runaka, yicaranye n'umwana w'umukobwa, ngo mare mbona tumiye icupa rirerire rya rindi ry'amabinga, ngo mwegere gutya yamara ifundegeza rishira munsi y'ameza, ariko nari nabibonye. Vuga ngo yari yabibonye. Ariko umuntu uzumara inyota ni Yesu wenyine. Iyo Yesu yageze mu bugingo bwacu, hey, haleluya, haleluya, ni uzumara inyota zose. Inyota yose ufite, inyota yose ukigendana, nuko utarasogongera neza. Bibiri iravuga ngo musogongo ni musogongera mukamenya yuko umwami wacu agira neza, ngo ni mumwegere, ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko kuma ariko ngo kumana ryaratoranyijwe, ngo niwe y'igiciro cyinshi. Sema haleluya. Yesu yamubwiye ijambo ryiza kugira ngo nihute. Yaramubwiye ngo wa mugore we, ngo ufite ngo abagabo bangahe? Wa mugore yamavuga, yaramubwiye ngo zana umugabo wawe. Yamavuga ngo nta mugabo ngira. Yesu aramubwira ngo ndetse gasumwe wa mugore we, ufite ngo abagabo 6. Wa mugore ngo yamavuga ngo nukuri umuntu tuganiriye no muhanuzi, umuntu umenye ibyo babungera ibiwacu batari bazi. Nageza nterana ngira abagabo 6 batabizi, aho sinahasomye ningakomate nterengise siko wowe uhishuye ibyo abandi batari bazi, izana amasirimba gutya, twasohoka gutya nkama ngenda bose tukavugana, ukwezi kuza gushira bose twaryamanye. None wowe wibonye gute papa? Haleluya. Wa mugore ngo aravuga ngo nukuri menye neza yuko uri umuhanuzi. Yesu ni umuhanuzi. Ni uzugera ku muntu wese ufite ikibazo akakibwira ngo nikigende kikagenda. Ni uzugera ku muntu wese ufite indwara yananiranye no mu bitaro, Yesu yavuga iyo ndwara ikagenda. Haleluya. Nashaka kubwira abantu bose ari mu bane bihangane. Nashaka kubwira abantu bose ufite ibibazo bihangane. Uwiteka azavunagura imiheto, azakura intambara mu gihugu, azarema sishasha itarimo ibibazo. Tuzamura amaboko. Haleluya, haleluya, amen. Inyota ufite nuko utarahura na Yesu neza. Nukuri ko Imana sinoza mu materaniro ngo sirimbe, ngo niyirize nsenge, ngo ningera hanze ngira amaso yo kwifuza abandi bagore ngo nje gutereta. Bari bose bazabikora ndi barasogongera, ndi barahura na Yesu neza. Uriya mugore yahuye na Yesu afite abagabo 6 bo mwibanga. Yesu aramubwira ngo uko nguhaye amazi nduzongera kugira inyota ukundi. Nimuvuge ngo amen. Icanejeje uyu mugore ngo arirukanka mu mudugudu arakubwira abantu bose.
ngo arababwira ngo nabonye umuntu umeze nka Mesiya, kuko Yesu yaramubwiye ngo nije Mesiya uzaza hamushidikanyaho, ngo abwira ubutumwa abantu benshi baraza ngo nabo bizera Yesu. Umva nkubwire, ubutumwa twahawe si ubwo gucecekana, ubutumwa twahawe si ubwo kugira ubwiru, ubutumwa twahawe si ubwo kuza gusirimba gusa, nubwo kubwira abandi inkuru ya Yesu, abataramumenya nabo bakamumenya. Bibiri iravuga ngo ubutumwa bwiza nibwakwira isi yose, Yesu ngo azahera ko aze kujana itorero. Nimuvuga ngo amen. Reka mbabwire inyungu zitatu, nari kuvuga nyinshi, mvuge zitatu nihuse, ziba mu gusenga. Inyungu ya mbere iba mu gusenga. Soma Daniel papa. Wihute kanya. Ndihuse kandi ukungiye gusoza. Muranyihanganira? Muranze? Ndicara igihe Imana ibishaka. Kiba kibe. Gusa ndasigira umushumba wanje hari umwanya. Nawe yawumbaye. Soma Daniel igice cya 6 umurongo wa 11. Daniel 6 umurongo wa 11. Inyungu zitatu ngiye kubabwira ziba mu gusenga. Nari kuvuga nishaka ndavuga zitatu. 6:11 Daniel. Ego. Maze Daniel yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko ayiwe. Kandi amadirisha y'inzu ye yarakinguye yerekeye Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nkuko yarasanzwe agenza. Amen. Urakoze cyane. Umwami nimuvuge ngo amen. Tuzamura ibiganza abantu bara. Nimuvuge ngo amen. Tuzamura ibiganza twese muvuge ngo amen. Muzamura amaboko, haleluya. Umwami Dariyo yabwiye, yari umwami wari utegetse ibihugu byinshi. Hanyuma ngo na Daniel yari muri ico gihugu ari umunyagano. Noneho Daniel umunsi umwe umwami ngo amaze kurota inzozi simbitindaho, ngo burabazi musobanurira abapfumu n'abakonikoni barananirwa. Ariko Daniel ngo wari rimwo umwuka w'Imana n'ubwenge no kwitegereza. Umwami ngo amutumaho, ngo amugezeho yarose inzozi zamunaniye, ngo aramubwira ngo Daniel we, numvise bakuvuga. Bwira mugenzi wangu bazakuvuga gute, mubaze kweli. Aha hanze bari mu kukuvuga gute? Na yaye makuru ari aha hanze bari mu kukuvuga, wa muhungu we nawe wa mukobwa we. Hanyuma umwami aramubwira ngo numvise bakuvuga yuko ngo umwuka ngo ubwenge no kwitegereza ngo bikubonekaho. Hanyuma ngo aramubwira ngo usobanurire inzozi zananiye abandi. Daniel arazisobanura. Ndatinze. Daniel amaze kuzisobanura ngo umwami amugira wa 3 mu gihugu, amuha gutwara intara imwe mu bihugu yaratwaye 120. Ababo bose ngo bakoranaga bashaka impamvu kuri Daniel kugira ngo barebe ko bomugirira nabi, bamugirira ishari. Tubana n'abanyeshari bene da. Uzubona akazi bakama bagwara ikirungurira, wagura imodoka bakarara badasinziriye. Ariko hari umuririmbyi Theogene yararimbye aravuga ngo baza baducukurira imva, Imana nayo igacukura kanzu. Haleluya, haleluya. Kema hanyuma ngo baravuga ngo ndahandi twomufatira ni ku Mana yiwe gusa. Daniel ngo aja gusenga, ngo bari bamaze gusaba umwami ngo asayininge urwandiko kuko ari umwami gusa bazoza barame. Umwami arabikora ariko ngo abikora babaye. Hanyuma Bibiri iravuga ngo Daniel, nimuvuga ngo amen, ngo akomeza gusenga Imana yiwe, ndiyigeza abuzwa n'itegeko ryari yashizweho nabo abanyeshari bari kubamugwanya. Ngo bagezaho aha yasengera bamaje gutanga raporo, ngo baramubwira ngo mwana, abandi bose turakuramya tukavuga ubutware bwawe tukavuga gukomera, ariko uriya muhungu n'ubaracyari kwasenga y'Imana ye. Kandi baramubwira ngo wibuke kuko itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ritaza rihinduka. None wowe bivuga hiki? Umwami yamavuga ngo naje muri prison baramufunga, ariko umwami atanezerewe. Turacari kumwe? Nimuvuga ngo amen. Bibiri iravuga ngo Daniel bamuta mu rwobo, asanga Imana yohereje mwe abamarayika. Wibuke marayika wamanuwe no kugutabara, muri jajoro ucitse intege wihebye. Wibuke marayika wamanuwe no kugutabara, muri jajoro ucitse intege wihebye.
Bibiliya yavuga ngo umwami araryama buri bitotsi mu gitondo ngo aramuhamagara ngo Daniel mugabo ukundwa n'Imana uracyariho ngo Imana yawe ukorera yabashije kukurinda ngiryo ijambo ryamfashije ndugu zangu sema haleluya tugira Imana n'ukuri dufite Imana ihori turengera mugihe cyangire itubera igisubizo iyo tunaniwe gusa naho yaturetse hayitwirigira yuko izadutabara ni Imana idukunda izera ko turengana nubwo yatinda kudusubiza amaherezo izatabara dukomere Yesu wacu amashyi haleluya haleluya amen umwami ngo arategeka bakura Daniel mu rwobo rw'intare hanyuma atanga itegeko ngo barya bose bamureze n'abana babo n'abanyina n'abase waba babakomokaho bose ngo abate mu rwobo rw'intare Bibiliya iravuga ngo intare zari zishonje cyane ngo zamaze bafatira hejuru zirabarya n'amagufwa yabo ndiyabonetse Imana ya Daniel ngo bariyo Mana bavuga yonyine sema haleluya iyo dusenze nimuvuga ngo amen Imana iziduha igikundiro n'igitinyira imbere y'abantu iyo ni nyungu ya mbere yo gusenga iya kabiri ndatinze nimuvuga ngo amen iyo dusenze dutsinda umubiri Satani ndazagerageza umuntu utaratsinda umubiri oya umubiri ukikubwira kwibukiba wakubwira gusambana ugasambana Satani ndiyo kugabaho ibitero ariko iyo wasenze Imana iziguha guca bugufi amen ugatsinda umubiri cya kabiri iyo usenze nari mvuze kuri iyo point cya kabiri iyo usenze nimuvuga ngo amen uzunesha Satani Bibiliya iravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga tiwo mutera umujugujugu kama ni kuimba naye anaimba icya gatatu kugira ngo soze dutanga umwanya kubw'umwungeri nawe gusenga no kuyoboza Imana inzira Ezira igice 8:21 simpasoma Bibiliya iravuga ngo Ezira n'ubwoko bw'Isiraheli bw'abayuda ngo bageze ku mugezi witwa Ahava ngo bayoberwe iyo baje ngo ategeka ko biyiriza bamara iminsi 3 ngo bayoboze Imana inzira wowe uraha ndagira ngo nkubwire ngo uhuye n'ibibazo n'inzitane tubone ejo hawe uzofata ibihe byo gusenga nusenga Imana izakwereka inzira izakwereka icyo gukora mwabahungu namwe mwabakobwa mwe mutarubaka tukaza ufata engagement yo kubaka utabanje ngo usengere uwo mugiye kubakana mugiye kubana iteka nimuvuga ngo amen mugiye kubana muzotandukanywa n'urupfu ntabwo ari gupfa kubona gusa umukobwa gusa wacebuye wambaye akashipu kagufi k'amafuti ngo wamuvuga ngo uriya n'umugeni cyangwa ngo nureba mu maso ngo wamuvuga ngo uriya n'umugeni Imana aravuze ngo sinza ndeba inyuma za ndeba mu mutima gusenga no kuyoboza Imana inzira genda usenge ongera usenge tandukanye gusenga kwawe kuko ari ironza gukiriza atanginga bonyishize kugawe ibyo yibwira kubagirira si bibi ahubwo byiza kugira ngo mare mu mutima wibizaza abakunda Bibiliya yavuze ngo nuko igihe kirageze ndetse kirasohoye ngo abasenga data bakwiye kumusengera mu mwuka no mu kuri nusenga mu mwuka no mu kuri uzagera ku bintu byose wifuza ariko nusenga udasenge mu mwuka no mu kuri uzabuha ukubita ngo ku rutare Imana ibaho umugisha Imana ibagirire neza reka nsengera isengesha hayatambuka ari gufi umwuka yambwiye ngo nsengera abantu bakeneye akazi sengera abantu bakeneye kubaka ingo nziza sengeye n'abantu bakeneye gusanga babo zamura ikiganza aho uri senga umunota umwe mbagaze mu kwizera Yesu arakubera igisubizo Elalile tandima ya tala kita solo wa talame negari sololongo ya mama nangariza nandima ya kosoma ya kashiberi
teleza na di mekartili follow and la mekarite pray zanima ya constance ne pray abafite ibibazo abakeneye n'izina rya Yesu ubacira inzira timiza habari Yesu halalili mekarite hangiza na ya palitine free mai kalande we zongelashi mai kalile nangaliza na timate tengeneza habari weleje mai tefule ugirira neza abakeneye gusanga babo bahaye badekara ubacira inzira wa mana abakeneye kuja mu mahanga bose bahaye ba prayinga bagerageje ubibemwe ibyabo byose ura mu bitunganye wuzu isezerano ry'umuntu wese uraha abahungu n'abakobwa batarubaka bakeneye kuko bafata ukuboko mana ukazabubakira iki gitaramo kizavemwe abageni beza kizavemwe abahungu beza bakirijwe abagabo beza ndagushimiye kubw'iki gitaramo uhezagira umuntu wese mwene data ugiye kuvuga ubutumwa nawe ukomeza umusiga amavuta mu izina rya Yesu amen.